Urakaza neza kuri Hose TV. Ngiye kubana banyita If Justin. Ase nawe hari ibintu ujya ubona kuri iyi si bigatuma wibaza nimba turi mu buzima busanzwe. Hari ibitangaje, ibiteye ubwoba, gusa muri make ibyo byose bigagusigira ikintu kimwe gusa. Ase koko ibi mbona koko ni hari ibintu bibaho kandi bitangaje kuri iyi si umuntu ashobora kukubwira ntubyizere, ukizera ko bitabaho kandi bitigeze binabaho. Gusa ibyinshi muri byo bibaho niko kuri, gusa biratangaje nawe ntiwakwizera ko ibi bintu bibaho. Reka tuvuga nko ku musozi wo mu Buyapani witwa Aokigahara, uzwi nka Suicide Forest. Ni ishyamba riri munsi y'umusozi wa Fuji. Rirazwi ku isi hose kubera ko abantu benshi bakunda no kuyiyahurira, kandi bivugwa ko hari amajwi avuga ko uba wumva abantu batavuga ndetse hakumvikana n'imbaraga zidasanzwe. Uyu musozi ibintu biwuberaho biratangaje ndetse ntiwakwemera ko biba ku isi yacu dutuye. Ibi si ku Buyapani gusa, kuko tumanutse gato no muri Ukraine hari umujyi wabuze abaturage nyuma ya explosion ya Chernobyl mu mwaka w'1986. Nta muntu uhatuye n'umwe, gusa igitangaje haracyari ibikoresho n'amashuri, kandi bamwe bavuga ko humvikana amajwi adasanzwe. Ibaze nawe umujyi mugari ukubye Kigali nk'inshuro 50, ariko ukaba nta muturage n'umwe utuyemo. Ibyo bintu wakibaza ukuntu byagenze, gusa nyine byarashobotse, ukuntu bidasanzwe byarabaye. Ushobora kumva ibi bintu ukagira ngo ni ibimahanga gusa. Reka tuvuge nko ku gihugu cy'umuturanyi Tanzania. Tanzania nayo rero ifite ikiyaga bita Lake Natron. Amazi yacyo afite icyo bita alkaline. Alkaline rero ni ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo gukuraho cyangwa kugabanya acide. Iki kiyaga rero gifite alkaline nyinshi ku buryo ibisiga bikigwamo bihita bifatana bikamera nk'ibishushanyo by'amabuye. Amafoto y'inyoni zahuye n'aya mazi niyo ashobora kukumvisha impamvu yitwa inyanja y'urupfu. Ikindi kintu kibabaje ni uko uri kureba ino video ukaba wibagiwe gukanda subscribe no gufungura inzogera. Nko muri Sri Lanka ndetse no mu duce tumwe twa Honduras, mu mujyi wa Yoro, ni ahantu nibura hashobora kugwa imvura y'amafi nibura rimwe cyangwa kabiri mu mwaka. Ese haba hari ikindi kintu kihishe inyuma y'ubu bwenge tutazi? The Door to Hell muri Turkmenistan. Icyuho cy'umuriro utazima kuva mu mwaka w'1971. Abaturage baho bacyita umuryango ugikuzimu. Iyo ucyegereye wumva ubushyuhe ukumva n'amajwi y'abantu barira. Wakibaza iki kintu byaragenze ute? So uyu muriro waba waracanwe nande? Ase n'umwuka wa Satani bavuga? Isi yacu irenze ibyo tubona buri munsi. Hari ibiba mu mazi, ibihishe mu buvumo ndetse no mu misozi. Ese ahubwo muri ibyo nakubwiye ni iki cyagutangaje? Ibuka gukanda subscribe usangize n'abandi ino video, kugira ujye ubasha kubona izindi posta nk'izi ngizi.